Jotono sari kaham te sobani sibai tini sing TPF ningai press meet to ma phaimani sing jotono saimana tabani present situation belai ke tipra hawo belai ni wana masingsa te belai ke na sini hani dof hani borok rok kiri koro wana masingsa ungui tong zat zora kiaba gedek mani ulo sing tini press meet ni bisinti joto hati do phabai sing tini krengi manai puilana jotono hambai te sobani sibai marogu je COVID-19 ni isi gedek maromui sang kabang ma communication gap ngai tongai mani kiaba communication gap phana sang social media ni bisinti bebak nang sini samung batang sang kerngai tong inge sang tini oro press meet ma phaimani karon khomati hai sang saimana je salbung burong o tripura hawo 1947 ni simi sang ti India habani pore tini 72 years o tripura hawo o hani busaro native people indigenous people lo outsider borok rok by harassment khajak tongmani rape khajak tongmani murder khajak tongmani tini joratei there is no any single justice tini joratei kaisa justice kroi aba high phenomenon continuously o tripura hawo sole gitong sing sobak lagi TPF abuna tei sing sobak lagi kiaba tini joratei sing nogo aba high tini be stop yako continuously o rape case gang rape sole nyetong tei sing idani go tei bu nuku kha tei bu belai khana bari mani nuku kha 13 तारिख नि हरसं बिश्रामगंज नि काहिनी नुखा ते 20 तारिख नि हरसं नुखा ते मिया नि हरबसं नुखिउखा कन्टिन्युअसली सं अब हाई रेप केस मर्डर केस ते बुप्रा साप्रंग मनि किरि करो हरसाल बिहिक बसानो ते इ नखला ओखारमालिया हानि बसारो बिहिक नि सिक्युरिटी रोइमालिया बसाय बसानि सिक्युरिटी रोइमालिया बुमा बुफा अब हाई के सं हरसाल किरिमा संसा नुगoi तंग मनि अब बेलाय के सिनि बरक सिनि लुकुरनि थानिगो खाकसं लुकुरनि थानिगो बेलाय के वानामा किरिमा हाबजाक abna tegene sini tini press meet TPF sana ni na ye o tripura hawa law and order humani mungsakri kha sing nogo tini law and order humani mungsakri kha already was sing nogo te mention mark lai nai 25 bosor CPM ni communist na molo beseng nukha bonis kang congress na molo beseng nukha tini BJP tabo BJP and IPFT BJP government te council of tripura motha government o government tongani bisingo butini sing continuously teibo sal brung brung baire khlai gai o dofani birman mamani sang nugoi dong kintu abono tabok joratei mungsa samung law and order ni samung mungsa krak nugya te kuna political party ningai bo abani movement sang krak nugya TPF belai khena wana kha TPF belai khena wana ma singsa ngi jagai ni tini oppress minda ma phayu sang wan sokbani political leaders political party ni hoite bo obati hai sini jetu sarkaro tongu sini sarkar ADC sarkar sini brok tongu te state government under sini brok tongu amati hai dongna teibo krak laigai samung batang tip nugya kho abni bagai sing same no ba appeal khaiga jodi bo law and order control khaimalia thik lai salok baliang kha boni sian rejection rothung abasini naimang techini dabi te governor na sing sanai daiti law and order tripura go thik khaidi khaime ang khangke o hani busani thanigo ya faridodi political food administrative power and the political power abni bagai ne sing tini joto tripura sarungo kha thansa ke basari soba khane bagai basari thansa bomni bagai nang hati dofani soba khane bagai si thansa political board sing government sa government thala government phaleka kintu o hani busani yago full political power phayasa o hani busani yago administrative full power phayasa o hani dofa o hani sini self security sini odikar sing manliya abni bagani sing tini o kharang keplai no jotoni thani ya pharhore jotona o sobago dei buskangni sobago TPF khana salsani porene sing o sobano onkarnai te o sobago jotone baksak lagi sobago baksagai sini o tripura hago joto injustice ngi tongmani asak hazar thousand tini FIR khake FIR ni action krai culprit rongsa gya culprit magai ba culprit lose khaigai ek bosoni karadondo rang rokhai yogoi thanga bisojini case to tini moitong makhainai bisojini case ke bunirok siakho bisojini case jokhon sing ko high court to bokha high court to bogi sai mane je 50000 baisi khoroksa culprit borok yogoi thangkha 50000 bai khoroksa murder case yogoi mane bo hani ain kanun khabo wana ma singsa boni pore sing high court case petition khameni pore se teoise repeal khai bono rom ni hene arrest khai hene teoise order ja phi guri gai tango culprit salbrang brang buthar mani pore high court case order kha wanted sabo pinaknat boni polisi pinaknat tipra haya kagai bangladeshi bongkai thang tani bagai bangladeshi khar bangladeshi ni phainai tewaisa bangladeshi kharu apni bagane oro joto din na poisote illegal intruders oro tongsak o hani porogrok te tongkasang manliya apni bagai sini sobat tamanga nangnai illegal intruders oro ni
political power te administrative power nai tongmani abono si maya karnai abni bagai si soba asoba ni bagai si phaidi joto thansa abni bagai TPF continues jare tongoi tongu Supreme Court tin ta case illegal introduction bagai case NRC tamni bagai case illegal introduction orni nordi political power sin yaus matong nai boro illegal putar borno as per Indian Constitution article 6 apni anusari borno titek delete deport khadi they full political sin ya gorodi apni bagai ne okay they CAA ni bising te illegal introduction orni go religious base khagai je introduction rona nai tamai apni against sin case they Passport Amendment Act abri against sini case tin ta tak Supreme Court solai tu abno teibu crack lagi dakti samung basarana bagai seng teibu appeal lagi tei joto hati jo hamjak nai borong no beseng tei saklai jago NRC ni case tabok pandemic ni jorani bagai regular basic case je Supreme Court tongani tabok stop tabok abo stop boi tong jago kisa salni pore khene abo salung pinai apro sini NRC ni case ni hearing phainai abni bagine joto khakolo ke hati dofana hamjanai TPF no subanai unklok tibes country morally spiritually te financially je subanai ni no joto no saklai NRC ni case dakti ne seng tabok pandemic ni kisa relaxation ng saka truk ka regular base ni case tabok Supreme Court klok yako klok bai mani pore seng gobno dakti khanya ni bagai te bu soba ka krak khainai abni bagine joto khak logui seng manai sinai nei te o hati dofano sini yako शासन प्रशासन to banani bagai si buskang ni sini soba bak saklai soba ma khainai obone sini tinini koimeng abni bagine joto hati dofana hamjangai political party thing je phangthing tini MLA MDC kabang matong MLA MDC rok tini tangai kaisa kok saya tini omate hai ili society ni samung hamya criminal acts continuous libari tungu tangai tini je borok tangai kok saidi samung khai dikhni je rohor jangai rok tangai tini kathaisa kok sayangkha wana ma singsa obo dofani kaisa wana ma singsa kaisa symptom phai tungu odo parokia tamo beba khorang thibe ka hede odo pani thik tui chabe ka hede tini ani nogo manja ka khanani ni nogo thanai teni dino bode nogo thanai ke bu yogya apni bagai ani nogo phaigra thing de nang singai to bofro busuk jara tai nai singai to nai ti prasad dofa apni bagai sakni right sakni odi kana koksanani ke bu takiri TPF tini oha national international jara thangai de koksanani kriya o kriya ni khorang no seng jota pal baksak lagi sobani apply khorang mati sanai te legal justice jesuk mansak seng abono apply matlang nai he kai o tripura hawo te be criminal act te be bare nai apni bangina seng abono thansak lagi jotana o criminal act ni against o criminal act ni protikaro seng jotana bal baksak ke mabasa lagi apni bagang kobogo tini joto tiprasa hani lukurokro tuma NGO tuma society joto amati hai je prosini borok dofa satok jagai tong pitok jagai tong lama koma hingmalia sachung kene hinglaglia horsal hinglaglia sakni asai ma hawasi salo bikirini horo bikirini bihi khoroksa busaino loget himraglia busai khoroksa bihik no security romalia bobotui jugo tongkha te bobotui rajniti khai seng tini abo hai saparman tongkha tamo rajniti go bol khai mani bagai tini abo seng masul majak bo rajniti khai ka seng tama rajniti ni bagai tini amo manjakha abono seng wansok jangai jora sokpaika abni bagine illegal introduce government tongsak abo o hawa tongai abni yakni yokrani bagai sini coba ngai abni bagine seng jotono ko TPF ni bakhatai khaidi buskangni salo joto pal khlaigai boys race khaidi sini public by surogui rohor jagnai siero asogui baksak lagi dofani sobago ongkhalai nai butonani bagi baksaya dofani sobago si baksa sengringe thamsa dofani sobago joto baksa phanya bagi apni bagi ne o hasini hangke sini shason mangnai illegal introduction oroni dakti voter list ne out khai sini yago sini rajnaitik full khamata mar nai TPF ni o sobamni bagi ne continuously 7 years sing soba khaitung apni bagi tini hahai ne muitoma khai figu o sobago jotone baksak lagi sini shason te full political power administrative power tipra sa borok ni yago sokpayasak oroni law and order no seng te sini yago sini mantha sini naimatike seng te step security granting rikha apni bagane seng tini press tv sing ti jotono koiga o hani joto political organization thang non political organization thang society thang jotoni nogo no sogoi tongui kha jotoni nogo no sogoi nani baki na singja kangai tongkha bofro o soba no seng apply khorang tisa nai tini jaratai seng nukha kaisa soba krei kuno political organization kuno society organization je continuously je haing tongmani apni bagai phadi TPF thangai bisigo tinok jotono saimano bisho jitambati haikraino sal kathang bisho jino buthar pro seng
COVID-19 ni zora phone soba khai gei case khlai ka tini o case tini bo pending kho paya kho phiaba joto din paya sak TPF obni jari tongai te omo hai tini je continuously seng nukha bisram gonchoro osakang ni gotna nukha udaipur ni tepania ni gotna nukhi khamia frosini news agency ni sumui tipini news agency ni attack ni seng nukhika oba hai klai continuous je engai tongmani te bike name of bike accident name of gari accident ama hai kesini borok sabrung prung je pran na sakai tongmani obani protibad te obani soba TPF continue jari tongai te obani soba te seng sanani musu miawo je incident ni go seng khna kha nukha news ni bising tei information ma kha police ni information tei khorok thang culprit number rom kha khorok batongmani khorok thana rom kha kintu o khorok thamna lokado sogoi tong borok no exemplary punishment mar nai taning khangke borok khorok se rap ke gang rape ni case si borok ni o attempt to murder case si borok incident abana close clay loose clay case claim maya tini borok garne loka bo soi tuma ba abo justice manani nangai borno phasi order khlanya nangnai TPF abani bagai Delhi tok thangai sang Human Rights Commission bo amono sang khorang tisa nai tei tripra bo dakti ni sang amoni soba khlai nai abani bagai ni tini ni amoni saklai bang tei kaisa sang saklai nyan musu o tripra hawa law and order pura down thang paika control karika mungsar phane security karika CM ni yago home department home minister CM chief minister tini law and order pura bai thangkha একটা টু শব্দ করেই সিম্পেথি করেই বরক নি তাক ফানে খামমানি খারিয়কমানি কুনো লিডার্স te obani yak ni yoknani bagai seng jotone saktharmani te sobago baksa ongkhlainai hini seng wansog te tini seng obani bagai ni oroni go ma phaigu je tini joratui seng nukha ase incident gabang ma sagai sabaya FIR khaiji esi busuk sal breng hor breng seng khobor mai esi busuk social media coverage sing ya busuk gabang FIR khaiji busuk gabang phiaba continuously amati hai borok dofani harassment ngai tongo torture ngai tongo murder ngai tongo rape case ngai tongo phiaba seng nukha Police FIR khai khang ke bo aroni go ठीक FIR सठिक FIR khai jagya strong FIR khai jagya seng miani got na bo nukhi kha aro je police FIR namani aro kuno authentic FIR seng nukya attempt to murder je khai jagi tongmani aboroni FIR loose khai ja ga tamni bagai khang ke seng aro nugo je culprit dogno police प्रशासन नि होइते law and order नि होइते क्राक कुनो शास्ति विधान रजकमनि करी ते ब्रनो लूज खलाई गई पुलिस प्रशासन होइते जे FIR टेक अप खैजकमनि अब लूज खलाइमनि बागै बरते बि एनकरेजिङ मान अम हाइकन सोसाइटी नि सोशल एलिमेन्ट अमत्र अतहनै सोसाइटी नि जे हामिया सामङ ताङ तंगनाइ र अ सामङ हामिया तांगनाइ रनो टेबि एनकरेज रमानि जों नुकमा खलायु आबनि बागैने जों तिनि लॉ एंड ऑर्डर पूरा ब्रेकिंग तंगमानि होम डिपार्टमेंट तंगो होम मिनिस्टर तंगो चीफ मिनिस्टर तंगो फियाबा और जगाव मंगसा लॉ एंड ऑर्डर नि नुग्लियासन आबनि बागैने जों तिनि टिप्रा पिपल्स फ्रन्ट जतो लुकुनो कोइगो ते साखलाइगो अम हाय साब्रं ब्रंनि बुथारमानि सकथारमानि रेप केस जों तंगमानि और सिनि दफानि कन्टिन्युअसली जे बिरमान मानै तंगमानि अबनि सबागो जों जतो थानसा के सभा खाइनानि बागै बसकांनि सालो दाक्टिनो TPF सभा साखलाइनाय तिनिनि हरनि बिसिङनो जों मेमोरेन्डम सबमिट खाइनानि बागै जों गभर्नरनि थानि अपॉइंटमेंट नानाय डेट फिक्स खाइनाय तिनि हरनि बिसिङनो जों साखलाइनाय प्रेस मिट खाइमानि परे बरि परे जों सोशल मीडिया नि बिसिंति साखलाइनाय जतो हाते दफानो हामजंनाय ते हानि बसारक जतो थानसा खाइगै सभा थानसा अंखानानि बागै हाते दफानि जस्टिस नि बागै सभा खाइनायनि थानसा अंखानानि बागै जतोनो जों कबकनाय ते बसकांनि 6 नभेम्बर सॉरी बसकांनि 6 डिसेम्बर दिल्ली गो थांगै जों Human Rights Commission of जों अबनो तैगै जों बॉयज रेस्ट खाइनाय जों आरो 6 डिसेम्बर थांगै TPF नि पक्ष थेके दिल्ली जन्तर मन्तर आसोगै अबनि खरांना जों दिसानाय जों अरतेबो साइमानो दिल्ली गो जों नुखा जे निर्भया का एक नि जों जतो साइमानो निर्भया काण्ड हत्याकाण्डनि लीला न किन्तु तिरफ्रागो प्रतिदिन एभ्रीडे और निर्भया काण्ड चलेगै दं किन्तु तिनि जरातै केबो मकल नुग्या काइसा एक्शन उंग्या आबनि बागै और इलीगल इमाइग्रेंट्स इलीगल इंट्रोडर्स और सरकार तंगसाक इलीगल इंट्रोडर्स और निगो प्रशासन मालिक तंगसाक इलीगल इंट्रोडर्स और रूल खाइ तंगसाक अतिप्रा हानि बिरमान तिप्रा दफारो योग्या आबने बागै असली निनि ताखो बुखोनि नि नगो बसाबतै हाजो केबो सेप करिखा आबने मै तिप्रा स दफारो बासाडी सिसाडी जतो थानसाक लागि सिरि राइट सिनि अधिकार ते इलीगल एलिमेंट्स जे सामङ हामिया खाइ तंगनि आबनि प्रतिकार आबनि प्रतिरोध आबनि एगेन्स्ट जों बाक्साके बाचाना नांनाय खरक दिसाना नांनाय अबने बागैनि तिनि रंनो साख्लाइबां आबने मै बुसकांनि जे फा सभा TPF नि सभा दफानि सभा हानि सभा आ सभा गो निरक
जे मान मातै केबा फाइनेंशियली केबा इकोनॉमिकली केबा मोरली केबा स्पिरिचुअली निरक जे जानजा मा मातै टीपीएफ नो जे सपोर्ट खाइते न निरक पाइप्ले सोबारि सिबाइ तै बसकांगो निरक तैबो सपोर्ट खाइने हने आं खासंगै तिनि निरक नो प्रेस मिट बिसिनतै बसकांनि सोबानो निरक नि थानै या फारमं तिनि मार हर निरक तै कबि संग नाय जतों कैसे सुनो संदे स्पेसिफिकमेंट जेबाबे ताबो गेलो सोबा छाइना हन तमन इंसिडेंट न तै अब के स्पेसिफिक बो इंसिडेंट पे नरक नि बसकांगो सिनियर इंसिडेंट संगरो ने गोबां मान उल्लेख खायखानाय दि 20 तारिख नि 13 तारिख नि जतता 1 इयार जों ताबो स्पेसिफिक कैसे सोबाया अब सोबांके कंटिन्यू दिं तंखा ताबो जों बिसम गनसि सोबा बनो जों कालेक्ट खायनाय बरनि तामो एक्शन का एफआईआर खायजाका तामो तिनि जरातै पुलिस बरनि ताम खायखा बरि 1 इयार जरातै जों जत दाता नानाय बबो बुसुक जरातैबो एक्शन नाजाखा एफआईआर बाहाय खायजाका आबनो जों दाता नानाय जेसक मानसा ता इरानिं जे कयेकटा जे तंमाने आबनो तो जत तंनाय अब कैसे स्पेसिफिक गया आर निवा संग बिसम गनजनि उसकानि गतना निरक साइमानु निरक नि बिसिनते निरक ना हेल्प सानाय मीडिया रन थानि जत दाता दंगो निरक आनो दाता रदि ओ एक मास कयटा इंसिडेंट नखा ओ एक मास नि बिसिन कयटा इंसिडेंट नखा पिछले 6 मानाय ओ कयटा इंसिडेंट नखा अब जतनो तगिने जों सबा खायनाय जे सिनि सबा के अबसि तिनि जरातै लॉ एंड ऑर्डर मंगसा एक्शन करै पुलिस प्रशासन तांगै अबनि एफआईआर नि बा अबनि मंगसा एक्शन करै तिनी काल्प्रिट मासा गै दंगो काल्प्रिट नि कुनो स्ट्रंग एफआईआर बरक सुनामया तांगै आबनि बागैनो कुनो तेबो नुफिका मीडिया रक्सा सेर विक्टिम संजा ओंका आबनि बागैनो अबति हाय अतिरप्रा हो लॉ एंड ऑर्डर सामं खाइजे नि बांगै एनकारेज माइतों हटेबो काल्प्रिट तै जों नगो तब होसिनाय अब बेलाइके साना थांके सेलें मा संसा हाय क्रिमिनल नि एजेंसी हाय केसि पुलिस प्रशासन सामं तां तंसि कबै काउनो साना थांखांखे आबनि बागैनो अबनो जों बेलाइके साजा गियाङो आबनि बागैनो अबनि प्रतिबादे तै कबै क्लाइगै बरनि एफआईआर सिङानि जत जे इन्सिडेंट नंजा बरनि कबै एफआईआर बरक टेकअप माखायनाय ते आबनि मते बर एक्शन मानानाय ते आबनो तैगि जों ह्यूमन राइट्स कमिशन पर्यन्त जों आबनो जतनो रहरनाय ते अबसबा अर थांनाय हायको गिया अबसबा जेंनाय तेवाइसा तेबो कतर खायगामनो कन्टिन्यू तनांजाकनाय ते निरनि यानि सोंमों केबो सोंजानाय दं